Nō reira kei ngā puna o te kupu kōrero tēnā koutou katoa. He whanake ake ana te iwi Māori i roto i ngā kaupapa whakatū whare puta noa i te motu. Ko tētahi tauira o tēnei whanaketanga ko te tarahiti hauora o Ngāti Hine. Ko rātou hoki tētahi o ngā rōpū whare nui o te rohe o Moerewa me Kawakawa. I kōrero Harata Brown ki etahi o ngā māngai o taua tarahiti i te hui whare Māori o te motu kei Waitangi e tūana i tēnei wā. E hara I te mahi māma hei tā tēnei wahine Māori, te whai tōnā ke pauakareta. Kauri ni maio? No. Was hard. We were turning up to house interviews with 50 plus other people. And a lot of the time we were getting denied because my brother was classed as a kid, even though he was at Bay. Nā whai anō hāpai tia ke ia e Ngāti Hine Health Trust. So me and my brother lived out of a motel and emergency housing for 8 months. We got referred from my case manager to Ngāti Hine. Within 2 weeks, I had a home. So Housing First is a national initiative to help whānau get into their first rental property, and we awhi them through into that with a housing navigator, and then we support them to stay in that house and for the family, for the whānau to prosper. He ono te kau whānau e whakakainga nei e rātou ki o rātou ake whare reti toko I te ora. We started our journey in housing just a couple of years ago, but we're progressing really fast because there's a big need. For example, in Moerewa and Kawakawa, we just overtook Kāinga Ora as the largest housing provider, and we have been invited, as many in the north have, to purchase those Kāinga Ora houses because we're not seen as a priority area by Kāinga Ora. Ki te hui a motu whare Māori ki Waitangi, rongohia ake ai, ngā kōrero katoa mo ngā kaupapa hanga whare, tū papa, toko I te ora nōki. A home is a hope, is hope, eh? And hope, oh well, you know, ka ki te tātou te hihi o awa tātou mokopuna. So koina tāku titiro, tai ki te tākau bei, tai ki te kao, tai ki ngā, you know, ngā hapu, ngā iwi katoa o te motu, finding and building homes builds hope. Me ngā wawata o te Māori hei whakakainga I te Māori I te tuatahi. Innovative ways we're looking at getting whānau into their own home include working directly with the banks to see whether the health trust can take on a level of risk to make the mortgage more accessible for whānau. For some of those scenarios we own the home and we're looking to, a whānau might be looking to rent to buy. We're looking at all those options for our whānau. Hei te rānei mutu ai tēnei hui a motu e ruara te roa. Ai, kei takutaha I tēnei wā ko te kai kaunihera o Te Tai Tokerau hau ko ai atu ko Arama Morunga. Tēnā koe, Mr. Morunga. Ai, tēnā koe te tuhini, tēnā tātou katoa. Nā, kei konei mātou tuatahi rā, kei konei tāua, kei te hui a motu kaupapa whare Māori. Nō reira, hea te pai o tēnei hui ki a koe? Yeah, tūtahi rā te mea pai mōku, hala mai ana te tini te mano, kia kite, kia rongo e ngā hiahia a ngai tātou te iwi Māori te tuatahi, kia hanga whare, kia rapu, kia hoko anō hoki, he whare mā rātou, o tira kia hanga, kia tupu whare, mā tātou e noho nei Te Tai Tokerau. So hala mai te tini te mano. Ana, he take nui tēnei mea te kāinga kōretanga I roto o te Tai Tokerau I rongo kōrero hau mai Ngāti Hine. Ko rātou era e uru atu ana ki ngā mahi o kāinga ora. Nō reira, ki o whakaro, keihia te wāhi ki te Māori mo te whakakainga anō I ngā hunga katoa o te Tai Tokerau. You know, ki ngā wāhi e noho nei ngā Māori ki roto o Whangarei, outskirts ne, Pipi Wai, Kāmo, I roto o Ngāti Hine, Motatau, Matawaia, I roto o te whānota, te Rārawa, Ahipara, ngā rural communities e kia nei, me hanga, ngā papakainga, ngā whare, ki ngā rural communities, ngā wahi katoa mā rātou, te Māori te tuatahi, kia noho pūmau I tō rātou whenua Māori. Nā, ko tēnei tō wā tuatahi tuku tono atu koe, ai tērā atu o ngā wiki, kia ko
ko koe te kaitono i whaituru ki te kaunihera ārohe o Te Tai Tokerau. Mai kaipara ki Cape Renga. Nō reira, pehana ngā piropiro, heha tēnei tūranga hau ki a koe. Yeah, tuatahi moku, hare koa te ngākau nei, hi kaka te manawa, engari, he āhua taumaha anō hoki nā te mea ko te responsibility tēnā, ko te accountability tēnā mā tātou o Te Tai Tokerau. Engari, mōku ake, me kaha ake, me horo ake, me tere ake, kia whai i ngā mahi, kia ngau i ngā mahi, kia oti pai ai kua ea i ngā mahi. Ahakoa toru noa ngā tau, ahakoa kare anō e tū mai te wāri Māori mō te Regional Council, Whangarei District Council, Kaipara District Council anō hoki, engari i wenei tau e toru, mōku ake, just upoko pakaru. Me kaha ake, me horo ake. Nā te mea ki hai tērā pōti kia mana tērā o ngā constituencies ara te tūru e noho nei koe e kore e toka tumu ana neha. Nō reira, pātai whakamutunga, heha ngā mahi matua e hiehia nei e koe te whakatutuki i tēnei tō wātua tahi hei kai kaunihera o te raki. Yeah, kia ora pātai pai tēnā. Kia hau nei, me hoki atu tātou, me tiaki anō tātou te taiao, o te rā ki te Waitai, te Wai Māori, me tiaki, me whakaputa tātou ngā mātauranga Māori, kia mōheo pai ai, kia mārama pai ai, me pēhea te tiakitanga tātou te Māori ki te taiao, tiaki te taiao, tiaki te tangata. O te rā, ko te ohanga tēnā nohoki, Regional Economic Development, kia piki te pūtea ma tātou katoa, ma tātou te Māori piki te pūtea. Nō leira, koina ngā take mōku ake, ngau ana i tēnā whare o te kaunihera. Ai, kua pau te wā kia tāua arama mōrunga, te māngai o te raki, kei runga i te kaunihera o Te Tai Tokerau o te raki, o ārohe o te raki, tēnā koe. Hoki atu ana te rākau kōrero kia koutou i tā maki makaurau. Kia ora rawa atu koe harata e mihi ana kia kōrua ko ārama. Rawe hoki ngā kōrero mō tēnā hui, te hui o whare Māori o te motu kei Waitangi e tū ana i tēnei wā.